pozdrav svima i dobrodošli u novi Chelsea Croatia podcast. Moje ime već nadam se da znate, ja sam Borna Škrlic, jedan od urednika Chelsea Croatia portala. Sa mnom je moj kolega, danas ćemo ga nazvati kolegom, Leon Kondres. A posebno mjesto ovdje u sredini ima naš novi gost, to je Patrik Mršnik. Pa evo, radi se o prije svega novinaru sportskih novosti, Patriku Mršniku i komentatoru Arena Sporta. A ono najbitnije, navijaču, dugogodišnji navijaču Chelsea. Jel ovo kao iz reklame? Da, malo pokažite. Dugogodišnjem, koliko dugogodišnjem? Pa dugogodišnjem, ja ću sad razbiti jedan mit koji se ovako u mom društvu stvorio. Znaš ono kad ti kažu, ma vi samo od Abramovića, vi ste 2003. ste vi kupili sve. Veljača 2000. Chelsea Barcelona 3-1. Četvrtfinale Lige prvaka, uvijek zaboravim točan datum, ali negdje ću ga iskopat. 3-1 smo dobili, 3-1 smo dobili prvu, onda smo 5-1 izgubili drugu, ali smo 3-1 dobili prvu. I meni su taj put, ti plavi dresovi s jednim statom i ono, Koliko si godina? 92. sam godište, tad će to bilo 7,5 godina, znaš ono ko mulac kad ti se prvi put nešto svidi. Da. Ja rekao, znaš ono, a znam, uvijek ti negdje u ušima, ono, ko malom još ko klincu, Barcelona, i ti, pazi, ti ju dobiješ. Ja kažem, pa dobro, sviđao mi se, ne znam, Zola, sviđao mi se taj flow, ono, ti igrači koji su mi, ono, znaš, kad ti prvi ostane slike u kadru nogometa kojeg se sjećaš. Znači, ko je to bio tad? Zola? Zato ti je bila generacija Zola, Dennis Wise, autoglas dresovi, Gus Poyet, Desai, naš Lebouf. Mi smo je bili 2000. Nešto se kroz maglu sjećam 98. i svjetskog. Znam da me mama poslala spavat kad je bilo Hrvatska-Njemačka 3-0. Tad je bilo, ja sam se nešto digo, to mi je prva valjda slika iz djetinjstva. Pale se petarde, Hrvatska gori, mi smo u Rijeci živjeli, tad i u Rijeci bio zanos i taj ponos, da nije samo bilo u Zagrebu, ja kažem mama, maš spavat. A prvi baš taj nogomet je bio taj Chelsea i nekako mi je ostalo to i nekako to, ali dobro, ko klinac ne možeš to pratiti jer tad još nije bilo toliko ni televizija, tad kad je Chelsea bio na televiziji to je bio kaos. Pripremao si se tjedan dana prije. Ali tom pojavom tog Abramovića i tih svih trofeja, klubova, Mourinha, nekako smo išli i onda se sve to nekako, do današnjih dana kad ti je svaka utakmica. Ukorijeniti se i lijepo je živjeti s tim. Mnogi te ovako malo čudno gledaju i zašto ti, šta imaš ti, ali ja ja sam iz Rijeku volim. Rijeku poštujem kao klub i divim se i povijesti i svemu tome, ali moram ti reći, nikad mi nije toliko klub, grad volim, naravno iz njega potječen, ali klub mi je, ja sam se više radovao Chelseaovom naslovu 2017. nego Rijekinom. Jer mi je... Pazi šta govori, sad je Riječani kao Patrika dođeš. Meni je bio u Super Sportski Mišković. To je jako lijepo i jako lijepa priča i sve to skupa. Nećeš mi vjerovati, ja sam taj dan gledao Fenerbahče CSKA finale košarkaške lige prvaka. Cijeli grad je gorio, Rijeka Cibalija 6-0, ti si prvak, ja ajde, otiću na večer do grada, popiću pivu sa frendovima, ne idem sada, jer je prvo bilo plus 30 već taj dan, ko da je znalo. Pogledat ću tu košarku, mi smo igrali neku tekmu, mislim da je bilo čak i taj dan smo igrali onom lunch time-u, ako se ne mogu se to što sjediti, već je bilo jasno da smo prvi. I ja sam, Chelsea je prvak. Te godine Conte, stvarno stvorio, pričat ćemo, ja bih volio da se dotaknemo i tih igrača, jer su podcijenjeni po meni. Definitivno. Tako je to počelo. Znači to je počelo od malih nogu. Pa od malih nogu i onako... Jesi jedini kao u obitelji frenda? Jedini. Ne znaš nikoga ovako, osim kao u udruzi? Jedini. Chelsea navijač, ja danas znam osobno Chelsea navijača možda na prste jedne ruke. Znači, mi smo ko neki sotonjare, skrijamo se po katakombama. Puno je Liverpoolovaca, puno je Barcelonih, Realovih, sad su se počeli Paris Saint-Germain majice furat po gradu. A to je više onak iz mode ekipa, trendovi se prate. To su klošari. Ali Chelsea navijača da baš Chelsea da im je prvi klub, to jako malo ljudi.
Dobro, ja sam htio još naglasiti jednu stvar, a moram nas pohvaliti, jer smo drugi podcast za redom na istoj lokaciji. Isti ambijent. Prvo 3 smo sad 3 bile različite lokacije, ovo je sad kao osamostaljenje. A to ti je ilegala, to ti je ovo što si ti rekao, moraš kod crna, imamo loptu. Crna, dobro, lopta je. Da. Da se neko lijepo kako dol... Bez lopte nema podcasta. Imam ja Team Guys iz 2006. Dobro, i ovo je... To je kutija šibica. Da. To je baš lijepo, to je romantično. Lijepo. Da. No dobro, da se mi vratimo na plan i program koji danas, ajmo reći, dosta ovako slobodan, jer nemamo svaki dan priliku ugostiti nekog koji je, ajmo reći, ovako eminentni u novinarstvu što se tiče sporta, a da je uz to i navijač Chelsea. Pa smo, evo, da ne skočimo odmah na Chelsea, još malo Patrik o tvom poslu i to, znači, novinarski sportskih novosti i vodiš među oslom i onaj super sportski podcast. U kojima, naravno, ugosti s vremena na vrijeme, pa nemoj mi se šetati u kadar. Pa dobro, mora provjeriti malo, da. Imam paranoidu prošlog puta, pustio na miru. Ajde, opušten, samo to je profesionalna deformacija kad radite Chelsea Croatia podcast. Tako je. Uglavnom, znači, ugostio si zanimljive ljude, među njima, recimo, Josh Ivonić, Lovro Majer i tak to. Pa daj mi reci, koji ti je podcast ovako ostao u jako dobrom sjećanju, koji ti se gost poslom dojmio što negativno, što pozitivno i tako. Pa recimo baš taj s Majerom, poslije je nazvao kolegu koji prati Dinamo, mislim da je to Olivari baš koji je bio s nama i rekao da mu se jako dopalo i da bi on jako rado volio doći ponovno. To mi je ostalo baš u sjećanju. Taj Smišković mi je bio nekako najgledaniji kojeg sam ja radio i to radi i moj urednik Siniša Slušec. Sa Miškovićem je bio najzvučniji i najviše odjeknulo, zvalo me dosta ljudi iz Rijeke, nisu neki znali ni da sam u Zagrebu, ja sam 4,5 godine u Zagrebu, baš od te 2017, tu negdje otprilike kad smo mi bili prvaci, sam se ja to ljeto, odnosno jesen preselio, dobivši posao na sport klubu i radio tamo 2 godine, odkomentirao jedno 350 utakmica, odradio jedno 200-tinjak highlightsa portugalske, nizozemske i ostalih liga. Sticajem okolnosti 2019. odlazim sa sport kluba u Rijeku, tad je to bilo europsko rukometno prvenstvo ili svjetsko, ne mogu se sjetiti, 1. mjesec je bio. I par mjeseci kasnije dolazi na sportske novosti gdje je već uhodana web ekipa, evo pozdravio bih ih sad svih 6 ovdje, ima nas toliko koliko nas ima, dobri smo, složni smo. I pružala se ta prilika za tim podcastima, tu su letili neki eminentni ljudi iza toga stoje, to još uvijek, ja ću sad biti iskren i otvoren, nemam se šta namjeru predstavljati lažno, još uvijek to nisu brojke kakve bi mi htjeli, ali se tu radi i tu se pokreće sad jedan biznis oko toga šta se ja nadam da će biti dobro. Paralelno s tim dogodio se poziv sa Arene gdje su trebali komentatora za hokej, za taj NHL, što inače ima jednu svoju publiku, ali malo ko to zna komentirati. Vi ste recimo mogli čuti recimo od Ivana Ivkovića, kojeg ja iznimno cijenim kao komentatora, da je jedino hokej ne bi mogao raditi, tako da je hokej vrlo težak. A pošto sam na sport klubu radio, od tih 350 utakmica nabilo se 13 sportova, od nogometa do BMX-a. BMX to je jedna super anegdota, to ću vam ispričat, može i odmah. Znači, sad te pitam, kako tipa, nogomet je primarno, jel? Da. Ne bi se ti, začudio bi se, meni su ti košarka, rukomet i vaterpolo u top 3 sporta i nogomet mi dolazi tek kao 4. Ali ovo zato što sam u novinarstvu 2010. u Rijeci, radivši na jednom portalu 6 godina, pratio i to Primorje i taj Zamnaš, pratiš te regionalne sportove, onda si unutra si, a nogomet sam, kako su Rijeku radili malo stariji i malo iskusniji od mene, ja sam uvijek bio na nekim treninzima, presicama, negdje sa strane, uči se, upijaj ta znanja, da vidiš od tate kako se radi, od iskusnijih ljudi. I onda sam ja dobio ja sam išao po 2. ligi, 3. ligi, Orijent, Pomorac, Opatija, ali sam paralelno dobio priliku kad je Primorje bilo najjače, kad su bili, vice prvaci Europe 2 puta, putovat s njima, upijat ta znanja, sa mnom u busu je bilo 12 olimpijskih pobjednika, što je vrhunski.
I ti dobiješ, neko te prepozna, negdje te neko pročita, negdje te neko vidi, pa te pita jesi ti za ovo, jesi ti zainteresiran. Moram reći o sebi, nemam formalno obrazovanje, znači nisam školovani novinar. Putem si sve. Ja sam, dok su drugi studirali, ja sam išao po 3. ligi. Orijentopatija, Krk, Grobničan i tako dalje i gledu od starijih. Imao sam tu žicu, to će mi dosta ljudi reći koji me poznaju. Imam to i danas, hvala Bogu, evo, ja mislim da se s tim rodiš. Što je rekao Drago Ćosić kod Losa u podcastu, mislim da se s tim rodiš. A koji je izazov, tipa onak kad se pripremaš za komentiranje različitih sportova, imaš tu šemu, igrači, forma ovog igrača, u čemu su dobri, u čemu su loši, ili ima nekih specifikacija od sporta do sporta, kako neki izazov poseban? Pa ti uvijek recimo, nogomet je najteži za radit, za pripremit se, jer ga puno ljudi prati, puno ga ljudi zna i poslije te puno ljudi zove, nisi rekao ovo si rekao krivo, ovo si rekao loše. Ja tu jako volim košarku, jer košarku, naravno, ili znaš ili ne znaš, uvijek su tu isti, kako bi ti rekao, slične akcije, slični igrači, znaš koliko ko može, di je ko najbolji, šta ko zna, kakve su momčadi, kako je njihovo stanje, puno su ti dostupnije informacije jer se ti klubovi trude tebi predstaviti neku svoju sliku u tom trenutku. Recimo web sajtovi košarkaških klubova su puno bolji od web sajtova nogometnih. Jer ti na web sajtu, ako hoćeš i Chelsea, nećeš znat ko je ozlijeđen za tu utakmicu, ali ćeš ti otići na web sajt Igoke i tebi će web sajt Igoke napisati točno u kakvoj su oni formi i ko može igrati, ko ne može, ko je ozlijeđen, ko nije. Puno je širi spektar mogućnosti, ali je puno šire mogućnosti da ti zabrljaš na nogometnoj utakmici, pogotovo ako je nekakva iz neke manje lige i tako dalje. Da, i sam si rekao, znači da radio si dosta sportova, čak 13 različitih sportova i tako otprilike. dalje. Znači sigurno je to bilo neke egzotike kako si sam rekao. Evo, ja ću sad reći, sad si me, za jezik si me sad povukao. Igraju Hrvatska, Nigerija, prvo kolo svjetskog prvenstva. U kojem sportu? Hrvatska, Nigerija, znači u Rusiji, prvo kolo svjetskog prvenstva taj put, taj dan. Patrik Mršnik radi na sport klubu BMX. U 20 sati Dobro, to je sigurno imao publiku 30 minuta. To je bio jedini live prijenos na svim sport klubovima i na svim arenama. BMX. Da, BMX, endurance. Da, za ljude koji ne znaju šta je BMX to je bicikl. Biciklizam, ali off-road biciklizam, gdje ti... Znači, bilo je igranje šije šete. Ko će to raditi dok igra Hrvatska? Naravno, nije niko htio. Ja sam rekao, dajte to meni, ne, šta sad Hrvatska. Ali naravno, drugi ekran je bio upaljen, gdje si ti gledao Hrvatsku i ja sam to profesionalno odradio i to su poslije ljudi neki čak i pohvalili, jer su normalno namjerno baš gledali da vide da li ću ja fušat. Nije bilo kao spušta se i gol! Da, nije bilo. A još sam imao jednu, to sam jedva izbjegao. Kad smo igrali sa Dancima, to bilo osmina finala ili šta je to već bilo, ne mogu se sad i sjetiti, da, ja sam trebao raditi košarku Mađarska-Litva, kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Top prijenos. Da, i nekako smo nagovorili ekipu produkcijsku da ja to dođem odraditi tipa u ponoć kao snimku, da se taj put vrti bez komentatora i da ja to tek za nekakvu snimku nasnimim, pa da se onda drugi dan vrti kao s komentatorom, kao da je bilo uživo, jer naravno da nećeš propustiti osminu finala protiv Danaca i rekli su, ajde za ovaj put, ali ako ispadnete onda ćeš me čut, bolje ti je da prođete. Eto, tako da se svašta se tu... Koji ti od tih manjih sportova koje si komentirao, koji ti je baš posebno drag, da ti je baš užitak komentirati to? Iako znaš da možda nema veliko... sad, ovisi šta kažeš pod manjim sportovima. Ja sam radio, tu sam imao čast 2018. cijelu sezonu raditi dijamantne lige sa Željkom Velom u sukomentatorstvu. Inače sam se prije bavio atletikom, dugim stazama i tako dalje. Ne nešto pretjerano uspješno, ali sam bio 7 godina u atletskom klubu Kvarner u Rijeci.
i upoznaš neke ljude, malo si u tome i tako dalje i to mi je recimo bila čast, evo recimo jedna velika ovako privilegija, ne uzima baš vela svakoga sa sobom u studio, pa sam si ja tu malo utvorio da sam na njegovoj nekoj razini, što je bilo za mene kao mladog tad komentatora vrlo dobro i sad sam isto mlad, ali ajde. Koliko godina počeo komentirati? 2017, ja sam ti, dobro, profesionalno 2017. kad sam došao na sport klub, a prije toga sam ti radio za HKS dosta toga, Hrvatski košarkaški savez, mi smo ti radili utakmice Škrljeva smo ti radili u prijenosu tad, nešto to bilo u pojma, danas je svaka tekma dostupna. Radio sam ti na radiju kao honorarac na radiju Rijeci, bio sam i na studentskom radiju na radio Sovi. Tamo sam stekao prva znanja od pokojnog Korada Vujnovića, Roberta Ferlina, Željka Kesovije i tako dalje. Tako da sam, u tom poslu baš onako, kako bi rekao, stalno, mene taj faks nije zanimao i ja sam ti stalno negdje išao, radio emisije, radio na radiju, radio na tom portalu, na Sport.comu, evo da kažem. I jednostavno sam se s tim bavio i to mi je bilo primarno i eto. Zato uspiješ. Pa zato i uspiješ jer ideš za tim, kužiš. Ti se fokusiraš na to i naravno uvijek će biti onih koji će reći. Pazi, ja sam se probao upisati na novinarstvo, ali sam bio 600 i neki, jer sa svojim ocjenama iz srednje škole nisam baš mogu pretjerano toga puno postići. Znači nisu ocjene sve? Nisu. Ja sam u srednjoj školi bio propuh, jer sam bio svakakav, ali poslije čovjek se malo sazdaš, pa se malo izgradiš, pa malo napustiš tu neku emociju, postaneš racionalnije pristupaš. Ja bi prije znao svašta i napisat u tekstovima. Pa dobiješ pljusku, pa dobiješ packu, pa tako dalje i tako dalje. Danas se manje više sve odrađuje mašinski, samo da još to kažem, jer si u medijima, pogotovo kad si recimo u sportskima, kad si na tim mainstream portalima, nemaš ti tu puno sebe. Ti napišeš izvještaj, napišeš nešto što si vidio u najkraćim crtama, jer mora pisati uskoro opširnije da imaš prvi i onda ti to kasnije nadopunjavaš, nadoštukavaš. Ali ja sam s tim okej. U prijenosu je to normalno malo drugačije jer ga ti 90 minuta moraš odraditi. Pa se tu malo i možeš nekako, ali opet to mora biti nekakva razina profesionalnosti i tako dalje. Da se vrati sad na ovo moje pitanje. Jel ti ostao neki sport, kažem? Sport. Posebno da se povezan s tim da te draži, da stvarno nema neku veliku publiku. Pa recimo, dobro. Kod nas barem. Kod nas? Pa sad šta da ti kažem, pa kad bi se sad sjetio... Neki na foru BMX. Mislim, jel se imaju podatak koliko ljudi gledalo taj BMX? Ma ne, tu nemaš ni podatak, pazi, jer ti ga prvo neće niko reći. Čisto da tebi ne bude neugodno. Ja ne znam da li je neko u Hrvatskoj, u Srbiji možda je na Srpskom sport klubu, dok je Hrvatska igrala, neko to gledao. Ja znam da su moji frendovi kod kojih sam trebao gledati utakmicu, Bog rešo, da su moji frendovi svako toliko back okretali, da vide da li sam ja zapravo tamo, da li ja to zapravo, ne znam, aut je za Nigeriju ili neko leži na terenu i sad onda ja nešto, evo James, kreće. Tako da ali da je baš neko to pratio jedino iz revolta prema Hrvatskoj, ne znam, dole u Splitu, svi izgubili da bog da, pa ću ići gledat BMX, pošto je uživo. Dobro, imaš publiku bar. Da, ali nije bilo packi da sam loša odradio BMX, a da li je to što niko nije gledao ili da. Ali BMX, evo recimo taj sport, recimo to, ti imaš IndyCar, ti imaš nekakve Moto Rookies, GP Cup, ti imaš nekakve Formule 3, ti imaš nekakav taj širok spektar sportova koji je tamo zapravo samo da ti imaš nešto live na televiziji, da ti nije neka snimka iz 91. Da se možeš kladiti na nešto. Kužiš. Naravno, u kladionici uvijek nešto radi gore na onih 6 televizija i uvijek neko sjedi i gleda ne čujete, što je dobro jer si na YouTube, možda da te ne čuje, jer bi te izvrijeđao, ali si uvijek negdje, uvijek ti se neko nešto, neko te ima priliku čuti. A ja bi preporučio možda gledateljima kao nešto što se ne gleda puno, a što bi moglo biti zanimljivo, neki skriveni džem. Aha. Šta ti je fora gledati? To je dobro pitanje. To ti je fora gledati, a što niko ne gleda.
Pa joj, evo stari, Mislim, ako nema, dobro. sad si me našao. Pa evo, niko ne gleda vaterpolo. Niko ne gleda vaterpolo, neka se niko ne naljuti, sigurno će ovo neko gledat koji je, osim Dubrovnika, naravno to je enklava u Hrvatskoj što se tiče juga i vaterpola. Vaterpolo je recimo pao na najniže grane i fakat mislim da će taj sport za, pa ne dugo, za tipa nekakvih 10 godina, kad ode cijela ova generacija recimo od naših, od Čavija, od Vrlića, od Obradovića i tako dalje, Bušlje, da će to polako početi kopniti. I iskreno me strah za budućnost vaterpola, za njegovu olimpijsku budućnost, jer se vrlo, vrlo priča da bi već od Pariza to moglo biti vani i da bi recimo e-sport mogao doći na to njegovo mjesto. E-sport na olimpijske igre. Jesi to ikad komentirao? Ne. Za to moraš baš biti unutra, to rade ovi dečki. Ajde, već sad i na Areni imaš Areninu platformu za gaming. I sad jel si onako, među komentatorima jel se sprdaje kao e-sport? Kao... Pa ovi koji to ne kuže, da, ali ovi koji to ne kuže zapravo da je to zapravo budućnost. I da ti danas na Doti i na Counteru možeš zaraditi pristojnu lovu. Ali tako, treba znati još nešto. Ti si sad 24 godine u penziji. Ti si sa 24 godine prestar za one ultra brze klikove, za one ja sam to se začudio kad sam to saznao. Dobro, FIFA možeš igrati sa 50 godina, ali neke te brzo misleće, brzo klikajuće stvari, to su od 17 do 22-3 godine i onda si poslije gotovo. Vidiš ti to? Ovo je gore nego nogometaš. Kužiš, tako da... A evo, to ti velim, tih skrivenih džemova je sve manje, ljudi su otkrili NFL, meni to recimo nije nešto pretjerano, svako ima svoje, ja NFL, da ti pravo kaže, ne znam ni pravila. Nije me... Dobro. Ko zna pravila? Naljutit će se neki, ja ga ne znam. Ja volim hokej je isto tako sport koji se prati dosta slabo u Hrvatskoj. Ja bi to preporučio kao skriveni džem, recimo, a od ovih sportova koji dolaze, recimo lacrosse, di još pola Europe ni ne znam šta je to, ali preporučam da izgooglate. Sam mrežice. Tako je, to je recimo nešto što bih isto tako volio raditi. To je na koleđima američkim. Je. A ima i kod nas. Jedan friend s mog faksa trenera lacrosse. Eto vidiš. Jedan. Da. Sam igra sa sobom. Dobro, ništa, baš zanimljiv uvod, hvala ti na ovome i sad, iako nemam papir, danas nemam šalabahter. Da, veze, imaš to u glavi sve. Da, kako veli moj jedan kolega s faksa, sve u glavi, tako da, iako dobro, nerijetko on padne ispit. To je u glavi. Tako da, možemo polako krenuti na bit podcasta, a to je naravno Chelsea, pa ćemo se vratiti na zadnju utakmicu koju smo svi gledali. A to je... Dobro, kratko, molim te. Nesretni West Bromwich Albion i još jedna, mislili smo da je onih 3-3 katastrofa, međutim, ovih 2-5, što reći? Pa ja kad sam gledao Maxija Pereiru, ja sam mislio da je to neko naš, da to neko naš igra, Callum Robinson i Maxi Pereira. Gledaj, mi smo poveli 1-0, kad je Thiago je neko ko, ti si vidio protiv Atletika kako su oni gore na tribinama mahali i bodrili i sve to skupa. Vatreni navijači i pazi ti kad ostaneš bez takvog igrača koji ima 37 godina, ali to je neko ko zna nogomet i ko zna igrat, izgubiš se. Naročito još ako ti u momčadi Jorginho, kojega ću ja sad posebno pokuditi jer smatram da je odlaskom Sarija trebao otići on, makar će me sad neki ljudi isto tako malo pogledati čudno. Dobro, pa nekako ima svoj da, jer recimo ti ako misliš pobijediti West Bromwich, ti ga moraš s nekim pobijediti. Tebi ne treba taj prokleti regista, kako ga zovu, nego ti treba neko ko će ti... Puno tih momčadi u Premier Ligi, ti kad igraš doma protiv njih, recimo tih slabijih, Sheffield, West Bromwich, moraš ustrajati, moraš napadati, moraš ih dobiti. I sa 10-oricom ih možeš dobiti, jer tebi Thiago, koliko bi ti sudjelovao i da je unutra, znaš, nije da si ti ostao bez nekog veznjaka, da si ti ostao bez Kovačića, da si ti ostao bez nekoga.
Tako da mislim, naravno, Dobro, meni je ostali smo bez rekao jedan friend bolje da ste sad 5-2 nego da ste 5 puta po 1-0, što je točno, jer tebi u zadnjih 8 kola imaš 5 brutalnih utakmica, imaš i tu ligu prvaka šta igraš i dobro je da ju igraš i dobro je da ti se ždrijeb namjestio. Hoću ti samo reći, ovo ne mora biti loše i dobro je da je ispalo ovo na treningu što je ispalo između Kepe i Rudigera. Da, do toga ćemo se još Da. I vidim da je bilo još prije trzavica, Reece James, nešto ovo ono. Da, oni Azpilicueta su se naravno isto nešto porječkali. Tako je. I dobro je da se to riješi. I ne sumnjam u Tuhela da je neke stvari, naravno da ih je, pazi, da je to Lampard bi ih zaključio, ne bi ih puštao sat vremena, ko što se i događalo. I opet se ne bi niš dogodilo. Ti bi opet sljedeću utakmicu imao nekakva vrludanja, nekakve alibi poteze, nekakve... Bilo je tu i lijepih pobjeda, da se razumijemo. Samo što je, vidi se, ja se nadam da će se vidjeti da je Tuchel ipak jedan ozbiljan trener na razini. Čovjek je igrao prošle sezone finale sa tim Parizom gdje je po meni trebao osvojiti bar jednu titulu prvaka. Taj PSG koji traje već 10 godina. Pazi, ti imaš PSG traje od 2011. 12. kad su ovi Arapi ušli u klub i ljudi opet nisu uspjeli osvojiti. Znači, možeš ti imati Neymara, Mbappéa, možeš ti imati koga god. Pa pazi, pa mi imamo. Evo, ako ćemo se poslije vratiti na igrače, na sastav, na roster. Pa mi imamo toliko tih igrača, mi imamo od 10 najplaćenijih igrača u povijesti, 8 su trenutno u klubu i 8 trenutno igraju. I ti ne vidiš da je to naš, tu treba, da li će sad njih uspjeti napraviti momčad, da li će oni, vidiš po tim tribinama, mene je to jako razveselilo, to se rijetko kad vidjelo u našem klubu. Da tebi jedan pa Thiago Silva koji je došao jučer, koji nema DNK u srcu, da tebi Jorginho koji je bio gore, kojemu se možda više ni ne da. Iskreno da ti kažem, jako je dobar igrač kad može, kad želi igrat, kad želi biti ono što treba biti, valjda ga treba malo kanalizirati, ja ne znam, ti vidiš po njegovim penalima, on je promašio 3 penala ove sezone, toliko ih nije promašio u životu. Da, nešto tu ne valja, da. A ovaj West Bromwich, događalo se i prije, Big Sam je to pročitao, Big Sam je to majstorski pročitao, Big Sam, ti si vidio kakve smo mi golove primali. Big Sam je samo rekao, oni će napraviti jednu grešku, a naša obrana, ja je moram pohvaliti zadnjih 14 utakmica, ali ovo je bilo na razini toj i na razini Lampardove obrane u kojoj je Rudiger bio kakav je bio, u kojoj je Zuma bio kakav je bio, nećemo se sad na to vraćati. Jer ljudi su me stvarno protiv Atletika oduševili, imao sam priliku na areni, pošto smo dobili sad ta prava na Ligu prvaka, nasnimiti snimku, komentirati jednu i drugu tekmu, Chelsea Atletika, i opet sam to pogledao i baš su me razveselili, znači da Atletico praktički u 180 minuta nije napravio nešto opasno. Da. To je impresivno. Znači, tako idemo dalje. A mislim da je ovo jedna klasična situacija našeg peha, jer uzmemo za primjer samo gospodina Robinsona iz VBA, koji je zabio ukupno 5 golova u Premier Ligi u svojoj karijeri, svih 5 protiv Chelsea. Tako da, mislim da je stvarno taj crni karton jako puno unio nereda u momčad. Ali nije trebao, ja mislim. Pa nije trebao. Nije trebao i smeta mi to što je. Pa naravno, i treba nam smetati. Tu možemo nije mi pričati. Nije opravdanje, ali činjenica je da je to, da nije pozitivno utjecalo na nas. Da. Nadalje, što se tiče sezone koja sad ide, očekuje nas utakmica s Portom, ovaj će podcast vjerojatno izaći malo kasnije. Da, ne znamo kako je završilo, nemojte se ljutiti. Tu je montažer, kad bi mogli očekivati? Pa gledaj, ako se ja potrudim, može ovo večeras. Pa daj se potruditi da možemo Portu nešto reći. Sad ćeš ispod da se nisi trudio. Ne, ajdemo mi pričati o Portu, ja ću to večeras. Nećemo puno Portu, jer koliko znam da i Marino sprema jedan podcast koji će se baš bazirati specifično na ta utakmicu. Ali evo, danas sam baš gledao pres konferenciju Tuhela i Kovačića, vezano za tu utakmicu sutra protiv Porta. Među njima Tuhel je bio upitan o tom incidentu na treningu između Rudigera i Kepe, koji je dosta ovako odjeknuo medijima, i to da je došlo do nekog naguravanja, svađe i tako dalje.
i da se to raspravilo, da se sad sve očisto i da nema više nikakvih problema, no očito je došlo do nekog ozbiljnijeg problema, iako je danas, znači, novinar je upitao Thomasa Tuchela, jest da to nije bio kao toliko ozbiljan incident, ali kako vi komentirate na to? I Tuchel je, moram reći, dosta ovako odbrusio i rekao je ne, radilo se stvarno o ozbiljnom incidentu, to je ozbiljna situacija bila, međutim mi smo to sve riješili, takve stvari se događaju, porazgovarali smo o tome i tako dalje. Uslijedilo je pitanje zašto takve stvari uopće cure, zašto se za takve stvari uopće saznalo, što je isto dobro pitanje jer mislim to se desi... To ću isto ja reći. Tako da, pa evo, Plašnik... Što je Tuchel rekao na to? Rekao je da to nije lijepo, da mu to nije drago, no ne misli se sad, ne misli gubiti fokus i energiju i tražiti sad. Ma ne moraš, pazi, ja što reći, pazi, imam tu privilegiju da radim ovaj posao koji radim i da sam radio, bio sam dežuran taj dan kad je to se dogodilo. Na treningu je bio Matt Lowe, novinar Daily Telegrapha, koji je odmah na svom Twitteru objavio šta se desilo. Pretpostavljam da u Cobham može ući jedan izvjesni broj novinara. Da li je to protivno mjerama, nekakvim njihovim red tier, fourth tier, treći ovaj onaj, vjerojatno nije čim je čovjek tamo bio ili mu je neko javio. Taj neko ko mu je javio, ako mu je javio, njega bi trebalo malo pretrest. Jer igraš četvrtfinale Lige prvaka, izgubio si 5-2 u West Broma, doznalo se za svađu. Ja sam uvjeren da je u svakom klubu, pa u Barceloni, pa šta se u Barceloni ne svađaju? Pa nemaju ljudi novaca za sutra, za ono, znaš, neke stvari. Dobro, razmišljaju o Haalandu, dotaknut ćemo se poslije Haalanda, oprosti. Riješilo se je, nadamo se da se je riješilo, hvala Bogu, pa Kepa ne brani, pa neće utjecat na neke utakmice sljedeće, može braniti, ne znam, protiv City u Liga kupu. Još samo da su bacili, Tuchel je potvrdio da će Rudiger startati protiv da, Rudiger, znači, tako. Nema tu sad znači nekog... Kepa neće. Dobro, nije bilo za očekivati. Da, ne. Iako, ajde, sad je Mendy primio peticu, znaš, ono, možda bi se razmislilo o Kabaljeru, eventualno, da čovjeka prije penzije još malo vidimo kako brani. Šalu na stranu, gledaj, to je procurilo van. Kad je to procurilo van, Tuchel je morao stišavati strasti, kao što je Sarri stišavao strasti poslije onog incidenta s Kepom u Liga kupu. Uvijek Kepa nešto. Tad je morao reagirati, morao je sad i Tuchel. Tuchel, naravno, svaki trener ne želi da se o tome priča, ne želi da se to potencira, ajmo to po tepih, to ćemo mi riješiti u slačionici. Chelsea je slačionica u koju je došlo igrača skupih, koji automatski misle da svi moraju igrati, da svi moraju biti jednako cijenjeni, da svi moraju biti jednako poštovani i da su svi u trenerovim mislima jednako. To ti je prvi primjer Kepa koji je najskuplji golman svijeta. Poslije ćemo, ja bih volio da se dotaknemo koliko mi plaćamo te igrače zapravo, da ljudi malo dobiju dojam koliko je Chelsea tih novaca prokletih potrošio na kakve igrače. Ti danas imaš da je Haalandova cijena 150 milijuna. Ti si platio Pulisića 70, ti si platio Kepu 70. Ti si mogao Haalanda dovesti bez problema. Bez Azarovog odlaska koji je stvarno odrađen perfektno i Marini tu treba šta god hoće napraviti jer je žena prodala čovjeka koji se instantno udebljio. 2019. on kad je bio na godišnjem, na holidayu, kad je bio, on je frajer dobio 7 kila, valjda je samo jeo McDonald's. Ne znam da li je to reklama, izreži to, dobar si montažer. Bip, i samo je jeo. I sad ti se događa da ljudi kad dođu u Chelsea, znaš ono koliko klinac igra menadžera. Neko košta 15, idem da 30 da mi dođe. Tako se mi ponašamo. Idem platiti, Pulisić je imao market value 40, mi smo ga doveli za 70. Pa dobro, moram reći da je inače sad praksa da se pretplati. Ma znam, ali ne za toliko, mi smo tu jako, pa mi smo Moratu platili. Dobro. Isto smo toliko, 58 milijuna smo mi zaradili na kraju na njemu, to se mora priznati. Mi smo zaradili kojih par 100.000 funti više, danas sam baš to malo uspoređivo. Ali smo mi smo tu jednostavno, ima se novaca, može se reći da se ima. Jedan smo od rijetkih klubova koji može platiti, ajde osim možda Mbappéa koji
Možda bi i njega mogli platiti u nekoj ludoj kombinatorici, ali jedan smo od rijetkih klubova u svijetu koji si danas može priuštiti takve stvari. Ali smo mi njih napravili previše. Mi smo previše tih novaca potrošili na usputne igrače, na neslaganje, na promašaj od projekta. Zašto smo mi, možda sad, oprosti, skačem s teme na temu, ali je vrlo bitno da ljudi znaju zašto je onaj transfer ban bio dobar. Pa jer se konačno vidjelo ko gdje, ko kako, ko zašto igra i drago mi je zbog Abrahama, drago mi je zbog Jamesa, drago mi je zbog na kraju Zume koji se vratio, žao mi je Tomorija i nadam se da će se vratiti jer dečko stvarno ima taj neki pozitivan impuls i dobro, taj Milan je kakav je, ja ga kako su otišli Inzaghi i ova ekipa, ja ga baš ne gotivim previše jer se tu isto svačega nagomilalo. Počeo od Bakajoka nadalje, koji je isto jedan od tih 10 najskupih plaćenih igrača. Tako da, a se nadam da će i dalje ti mladi moć, da će taj Billy Gilmore koji je trebao igrati po meni više toga napredovat, da će igrat, ne znam, da će se vratit taj Tomori, da će se neke stvari da će se tu malo riješiti i ne treba toliko kupovati kad vidiš, pazi, mi imamo akademiju koja je godinama prva, koja godinama razvaljuje. Taj Bamford, žao mi je da ga nismo tu vidjeli. Spominje se Lukaku da će se vratiti. Možda bi opet trebao jedan transfer ban biti pa da vidimo šta. Svakih nekoliko godina transfer ban za čistku, da vidimo što imamo u akademiji i onda trošiti par. Meni je samo žao tog Pulišića, ljudi će reći da je to igračina, ali ja ću reći da on nema svoje mjesto i da on može samo biti jako, jako ljut na sebe što se zapravo vidi po njegovom karakteru, po njegovom pristupu da on je daleko od te desetke koje je od Azara uzeo. On je imao nekih bljeskova. Uzeo je Vilijana, dakle dobro. Da, okej. Znači to nije bilo baš neko očekivanja nekakav. A nije me se dojmio. Dobro, da o tim igračima i o transferima će biti puno riječi o Q&A-u jer ima vaših pitanja koja su došla zanimljiva, pa ćemo se na to sigurno vratiti kasnije. A sad malo, budući da smo se dotaknuli Tuhelovog tog smirivanja tog incidenta, daj mi reci Patrik, kako ti njega doživljavaš kao trenera? Jel misliš da on stvarno veliki autoritet u toj slačionici, što možda ja imam dojam da Lampard i nije bio toliki autoritet njima? Nije mogo biti. Kako ti se on čini, je on stvarno vođa te ekipe i jel ga vidiš kao dugoročno rješenje za Chelsea? Ja sam navio za Nagelsmana, ja sam to i rekao u našoj grupi i ja sam htio da dođe Nagelsman prvenstveno zato što je kroz tu Bundesligu već stvorio neko ime, prezime, ljudi ga prepoznaju, taj njegov sustav, meni je Leipziga guž gledat. Da li bi on to mogao, naš trener ima svoju filozofiju, ali da li bi on to mogao u Chelsea uklopiti, di ti imaš stvarno, opet i ponavljam dosta, i mi smo uvijek imali sa tim od Mourinhovoga drugog mandata, mi smo tu imali jako puno tih srednjih veznih igrača, tih HMC-ova, di si se ti tu gomilo, di si ti nešto uspio prodati, di si ti recimo na Oskaru zaradio dobre pare i tako dalje. Tuchel je čovjek koji neće odustajati od svoje 3-4-3 taktike, koji neće odustajati od svojih wing backova, koji neće odustajati... Misliš da neće? Ne, mislim da neće i mislim da ga toga... Nije da ga je to pratilo u PSG-u i u Rusiji. Hoću ti reći, nije da ga je to pratilo, ali on je trener koji prakticira takvu igru, koji prakticira te wing... Sad dalje, piće poslije tih pitanja. Nametnuo se je, vidi se da ga momčad sluša, barem u ovom još to uvijek možemo nazvati početnom fazom, vidi se da je momčad da je homogenizirao, da ta obrana više ne leluja, da se u veznom redu stvorila neka kemija, da ti tu imaš Kovača, Kantea i Žoržinja, malo Kantea meni jako žao jer se puno ozljeđuje, pa ga ne možemo vidjeti, meni fali taj Kante iz Leicestera iz prve sezone u Chelsea kad smo osvojili tu titulu, da mi vidimo može li on u kontinuitetu pružati igre zbog kojih je plaćen toliko koliko je plaćen, doveden zato što je doveden. Ne možeš ti govoriti puno o Tuchelu kad tebi Werner, koji je lani zabijao kao na traci, i kad tebi Havertz, kojeg si doveo zato što si ga doveo jer ga je Lampard jako htio, jer je Lampard insistirao na njemu, tek kad se on sa njima sjedne
I kad se vidi, ok, ti mi možeš igrati ovo, Werner luta, malo igra devetku, malo igra lijevo. Havertz trči po terenu, njegovo je mjesto zapravo desetka, ali on tu desetku ne igra. Zašto ju ne igra, nemam pojma. Pa zato što u 3-4-3 sustavu ne postoji desetka. Upravo tako, jer mu tu smeta Mount koji opet šeće sa desna na lijevo, jer se tu opet, kažem ti, Pulisic sjedi za to vrijeme na klupi. I tako dalje, i tako dalje. I onda se dolazi do problema gdje on mora sa tim prednjim redom, nije problem, sad više nije problem obrana. Sad više nije problem obrana, di se zna da igraju trojica od Ostraga, di su 4 stopera, di je Christensen, di je Rudiger, di je Aspi. Izmislio je Alonsa, to je čovjek koji treba Chelsea, ja ga nikad ne bi prodavao. Mislim, dobro, nije ga izmislio. Hoću ti reći, samo ga je rehabilitirao, vratio ga je, nije igrao godinu dana. Da, izmislio. Reizmislio. Pronašao ga je u frižderu negdje. I nije mu istekao rok trajanja. Nije, dobar je, ne, stvarno. Sad je recimo jedino problem što ima 3 lijeva beka, što taj Chilwell koji je po meni nalik na Alonsa, koji se malo zaboravi od Ostraga, odnosno zaboravi se naprijed pa se zaboravi vratiti. Ko od njih zapravo može igrati tog wingbacka? Alonso je igrao i pod Alonso smo osvojili titulu, ali što je opet sad prije 4 godine bilo, moraš ga vraćati. Da se vratim samo na to je pitanje, Dakle, dugoročno rješenje. Mislim da da, ali neke se stvari moraju posložiti. On mora, kao kad igraš menadžera, team leaders, potential team leaders, znaš hijerarhijski to posložiti, da se zna svakome kome je di mjesto i ko gdje može igrati i ko koliko može igrati. Imaš 70 utakmica u sezoni, 60, i nema razloga da neko bude ljut. Alonso nije ljut, Giroud nije ljut zato što ne igra. Giroud je već 3 sezone na odlasku i svako ljeto se piše Inter, Roma, bla 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 bla. Giroud je recimo igrač koji... Imamo pitanje u Q&A-u za Giroud. Da, može. Znači govorim dugoročno da, čak i ako mu ne bude išlo sa rezultatima, recimo ako sad ispadne od Porta ili ako ne dođe u Ligu prvaka, mislim da ga ne treba odmah smjenjivati. Prvo zbog financija, jer smo već toliko i Mourinhu naplaćali, i Sariju naplaćali, i ovome naplaćali, i onome, a drugo zbog toga što moraš nekog trenera istrati. Nekim putem moraš ići. Odrekao si se Lamparda koji je klubska legenda, kojemu si možda mogao još dati malo vremena, nisi ga odlučio tolerirati i nije imao možda ni slačionicu. Naravno da ako on izgubi slačionicu, tu nema razgovora. Odmah. A jel ti djeluje ko čovjek ko će izgubiti tu slačionicu? Pa u PSG-u ju je izgubio sasvim slučajno. Naravno da se u PSG-u sluša Neymara, sluša se, ne znam, Mbappéa, sluša se Di Mariju. Takve super zvijezde nemamo. To je Mason Mount u budućnosti, bez rasprave. To trenutno nije, ali... Ali neće ni on biti tako, on će biti skroman, dobar dečko, šta? Ne, ali ćeš ga, znaš, kad on stane, svi sjede mirno. To ti je Luka Modrić. Miran dečko, sjajan dečko, ali on kad priča svi šute u slačionici. To ti je Lovren recimo, u Liverpoolu bio. Lovren? Da. Pa dobro. Pa je. Henderson je kapetan, ali se Lovrena slušalo. Ako ti tako kažeš, vjerovat ćeš. Ajde sad. To vidiš. To je intuicija. To vidiš. Dobro, ajmo sad se vratiti na ovu sezonu i igrati se malo trenera. Evo da si ti Tuchel, imaš sad zapravo 3 fronte. Pa to igram na menadžeru svaki dan. Znači imaš sad FA Cup gdje si u polufinalu, imaš Ligu prvaka gdje si u četvrtfinalu protiv dosta ovako protivnika i boriš se za 4. mjesto gdje si stvarno u dobroj poziciji. Board is satisfied. Da. Daj mi reci, jel bi ti nešto od tog troje namjerno zapostavio i posvetio se, recimo? Ja bi ispao iz FA Cupa, iz Liga Kupa smo ispali. To smatram da su natjecanja, FA Cup će se održati radi tradicije, Liga Kupu dajem još na pravdi Boga par sezona da ti EFL klubovi imaju neke svoje prihode od toga, jer oni imaju prihode od ulaznica i tako, sad ih je korona totalno uništila jer više nemaš prihoda od karata. Liga Kup je natjecanje koje će doživjeti još možda koje izdanje. Znači ti bi ispao iz FA Kupa? Uvođenjem, samo da ti kažem, uvođenjem ove nove Lige prvaka od 2024. Čega?
Da, Nisi, novi. nisi. Sad nećemo sad. Dobro, neki nisu ovdje Bud- upućeni, budem a ja. to ćemo izrezati. On će pročitati. Neću rezat. Od nek se 2024. brukam. se uvodi nova Liga prvaka di će biti Možda još neko ne zna. sasvim drugi format, 10 utakmica, ne 6 kola, nego 10, nešto sam tako čitao, možda sam ja sad u krivu. Biće i Ali drugačije. tu ti neće biti mjesta. Pogotovo još ako prođe ova Wengerova teorija za reprezentacije, di će biti samo 2 okupljanja godišnje, di će biti kvalifikacije i jedan turnir zapravo za velika natjecanja i tako dalje. Onda tu fakat neće biti mjesta, jer ako ti u drugom mjesecu ideš igrat kvalifikacije za reprezentaciju, imaš 5, 6, 7 utakmica, nema šanse da ćeš uspjeti sve odigrati. Ispubi iz FA kupa. Ali čekaj, moje pitanje je zašto? Znači imaš još maksimalno 2 utakmice u FA kupu. To je jedno Dobro, ali polufinale, jedno finale. ti imaš sada gostovanja West Ham, imaš West Ham, imaš Vilu zadnje kolo, imaš zaboravio sam sad ta gostovanja Dobro, nije- još do kraja nije sezone. vrhunski Imaš, raspored. imaš Arsenal i Leicester doma, imaš nekakve lagane Brighton i Fulham. I sad me ubi još tih par gostovanja, imaš i City, ja mislim, da. Imaš i City. Imaš City u FA kupu, imaš City u prvenstvu. Glavno ti ući u Ligu prvaka. To ti je glavna stvar, glavno ti je biti četvrti, treći mislim da ne možeš biti jer ti Leicester već bježi. Pa dobro, ne bježi previše. Da, ajde, dobro. Imaš Evo se sad izgubili protiv Citya. 8 kola, izgubili smo i mi, hvala Bogu, od West Bromića. 8 kola, stigneš ih, ali FA Kup, vidjeli smo lani finale, meni je žao što to nismo osvojili, da recimo taj Lampard nije uzeo neki trofej, bar nešto. To bi žrtvovao, ako bi morao nešto žrtvovati. Pazi, mi imamo 30 igrača u momčadi. Govoriti o nekakvom umoru je deplasirano. I mislim, osobno to je moje mišljenje, da nogometaši, oni igraju puno utakmica. Ali stari, ti si plaćen u klubu za to da budeš tamo. I ti si samim dolaskom svjestan da će se tvoja karijera promijeniti na način da ćeš ti svaka 3 dana igrati. Mi kad smo osvojili europsku titulu, mi smo igrali 78 utakmica tu sezonu. Igrao si ono klubsko prvenstvo svjetsko, igrao si, ne znam, opet si igrao FA, sve si živo igrao i svi su i igrao si manje igrača, ali mogo si. I danas, ne znam, kad ne igraju, onda se žale, Pulišić i ekipa i ne znam, ko se žalio da ne igra, a kad ih staviš, onda stari ima da izgineš na tom terenu. Nema ti drugi. Da, i evo da prevedemo taj regularni dio, nazovimo pri kraj. Znači, vidjeli smo ždrijeb Lige prvaka koji je dosta ovak povoljan. Znači imamo sad Porto. Mi moramo sad osvojiti. Ja se slažem. Pa mi moramo sad osvojiti, pazi. Kad ćemo? Ti imaš Reala i Liverpool, jel imaš Reala i Liverpool? Znači, moramo napomenuti, na drugoj strani su i PSG, i Bayern, i Manchester City, od koji su zapravo njih troje najveći favoriti. Tako je. A mi imamo, ako prođemo Porto, a daj Bože da prođemo, čuješ. i trebali bi po svim nekim... Ja ću reći, pa ako on stigne izmontira dobro, ako ne. Portu fali Taremi koji je Juventus ubio jer je suspendiran i Portu fali Sergio Oliveira koji je Juventus ubio jer je suspendiran. Prolazimo. Ne, to je prva utakmica na njihovom terenu. Porto je... Obje su na neutralnom terenu. Joj, da, oprosti, ja sam se zeznuo, my bad. Portu, viš sad sam opet nešto htio. Porto je igrao u nedjelju protiv Santa Clara, tu sam imao utakmicu priliku gledati, 2-1 u nadoknadi su dobili u 95. minuti. Ima 3 pobjede za redom, 7 bodova bježi Sporting koji će sigurno sad osvojiti titulu jer je bez poraza u Portugalskoj ligi i mislim da će Porto mora stisnuti jer u prvenstvu ne mogu nego biti drugi ili možda treći. Ne znam sad koliko im bježi Benfica i Braga. Braga je tu, ja mislim, treća čak. Ali to ćete sa Flakom, to će Marino sa Flakom. Hoću ti reći, nismo nikad igrali s Realom u tim Eurokupovima i baš bi mi bilo zanimljivo vidjeti kako bi mi... Real koji više nije onaj Real. Da, sezone, tako da se definitivno da i Liverpool koji više nije Liverpool. I opet igraš prvu vani s njima. Ako prođeš, opet igraš prvu vani, to je dobro.
da vidiš di si šta si i ja prognoziram, ali pazi, prvo, ako ih nije sad ovaj poraz od West Bromwicha nećem naučio, neće ništa. Ti si dobio, VBA je cijelu sezonu zabio 15 golova, tebi je zabio 5. Ti si primio u 14 utakmica 2 gola, sad si primio 5. Bez Bromwicha nama 8 golova zabio. Mendy je bio 5 utakmica za redom clean sheet, sad je primio 5. 5-5. Znaš ono, i dođe ti da više ne znaš. Mi igramo sa Palasom između, pa ja ne znam, stari. Dobro, Palas nam je uvijek bio. Bio mi je, ali sad nam je zadnje vrijeme dobar, ali stari, ajde stavi 2 kune da ćemo pobijediti Palas. Ja ću malo razmisliti. Ja ću malo razmisliti. Ja, moramo završiti u optimističnom tonu. Ligu prvaka... Minimalnu ligu prvaka, samo, a dalje... Da, samo bar ligu prvaka, pa daš drugo šta daš. Ono kad smo osvojili smo bili 6. u prvenstvu, pa smo Tottenhama lagano prcnuli, da ne idu u ligu prvaka. Sad bi isto bilo dobro da recimo se ponadaju West Ham i ekipa da mogu proći, pa ćemo mi onda... Ja vjerujem da može. Uzeti to ligu prvaka. Treba nam samo jedan taj... Malo bi mi bilo krivo. Čim su u polufinalu, to je već. Imam kolegu iz Osijeka na Fight Site-u, inače radi, kaže, šta će da Osijek sad osvoji prvenstvo kad nema publike na tribinama, onda bi bilo malo glupo da sad ne možemo proslaviti to, da se ne može iti navijači. A uzeo bi, nema problema, da, uzet ćemo. Evo, optimistični smo. Ja sam fakat optimističan za ligu prvaka, jer mislim da tu možemo napraviti. Taj Liverpool smo dobili, istina, njima se sad vraćaju polako već neki igrači, još tu nije Van Dijk, ali to je dobro. Nema i Lovrena, dobre. I nema Lovrena kojeg se slušalo, možda se sluša i danas. Kad nešto pošalje poruku u klopu, ja mislim da mi finale možemo uhvatiti. I sad normalno finale je to je jedna takmica. To je jedna tekma. Dalje ćemo lako. Daj ti nama sad. Mislim da bi mogli napraviti jednu minijaturnu pauzu. Daj da malo vode Dobro. I onda se vraćamo se sa Q&A. Dosta ovako općina i puno ćemo pričati, malo iskretati iz teme, tako da ne brinite se. Dolaze pitanja. Sad ćemo također staviti neku slikicu kao između, ili neki rez. Neću staviti slikicu, sam ću ovo napraviti. Evo, što sam rekao, odmah. Evo, imam mobitel u ruci. Ma nije, trajalo je pola sata. Ajde me sad. Dakle, čitamo vaša pitanja iz ove naše Chelsea Croatia grupe koja se zove Chelsea Croatia / utakmice transferi, zanimljivosti i oglasi. To je onako privatno, ne možete uvijek. Da, ne može, zašto govoriš kad ljudi ne... Mislim, nevjerovatno. Ma ne, ovu mogu svi. A imamo i ekskluzivnu grupu koju možete samo ako ste članovi, tako da brzo idete u članju. Nismo nikad plagali u podcastu. Vidiš, da, dobro. Šta niste nikad? Nismo nikad reklamirali kada sam ljudi mogu članiti. Točno na kraju. Pa to ti je prva i osnovna stvar gdje moraš. Dobro, aj budemo. A to Marino svaki put pa onda minjamo. Dobro, ajmo ovako. Znači, prvo pitanje, čitam ovako kronološki. Rafael pita, kako se upala iskra ljubavi prema Chelsea, što smo odgovorili, drugi dio pitanja, je li bilo trenutaka kada je htio promijeniti klub za koji navija? Ne može se to. Prvo ne može se. To je Cantona rekao, možeš promijeniti kao ženu i sve, ali ne možeš klub. Ne može se. Pazi, od ljudi privatno koje znam, koji su mi rekli ti si idiot. Zašto ti Chelsea uopće pratiš? Kao u smislu, pa zar ne možeš otići prošetat dok je utakmica Chelsea? Znaš ono, odi beri šparoge, odi ne znam. Na kraju vidi se i sa mnom, ja sam ti djevojka. Znaš ono. Ljudi, kad jednom nešto, pa ne možeš to. Ne mogu ja sad skinuti ovaj dres i stavi dres... ali baš bi se prljavo osjećao. Bože. A znam neke ljude koji su, kako bi Ibrahimović prešao iz Intera u Milan, iz Milana u Barcelonu, bla 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 bla, on bi se sve to promijenio, on bi samo, A ja ću malo napuniti ovo pitanje svojim podpitanjima. Reci mi, koji ti je bio najgori period navijanja za Chelsea, kad ti je bilo najteže? Kad smo pod Mourinhom bili 15. Ma ne mogu, pa ne mogu, to nisam mogao nikako shvatiti. Jeste sprdali tada? Ne, jer ti uvijek nađeš nekog navijača Arsenala kojeg možeš uvijek sprdati. Uvijek ima nekog kog se gore može sprdati. Uvijek ti neko, uvijek je neko ispod. Arsenal pobjeđu, uvijek su 9. Te ljudi, šta vam je? A sad, kontra pitanje, koji ti je period navijanja za Chelsea bio najljepši? Pa taj, kad smo 2017. uzeli tu titulu, jer mi je sve se poklopilo. Pazi, Rijeka prvak, meni Barcelona sam skoro rekao. Molim I mislim da je bila Barcelona te godine.
što me uopće ne zanima. Chelsea prvak, ne znam, imali smo tu nekakvu Vibra, Conte, imao si, samo im fali ta Europa, znači mi od 2012. ljudi, mi smo 7 godina bili u četvrtfinalu Lige prvaka, to je za nas sad postalo neuhvatljivo. I ne, stvarno, tad smo od Atletika ispali. U polufinalu, da. I znači najljepši period. To je taj najljepši, okay, to je taj najljepši. Jasno. Dalje pitanje, Roko pita, što misli o Holandu kao igraču i treba li Chelsea izbaciti 150 miliki za njega? Pa da nismo kupili Pulisića i Kepu, već bi imali i još neke igrače. Sad u ovom trenutku mislim da ne, jer bi isto bilo kao i sa Wernerom. Ti imaš igrača u Premier Ligi koji mogu igrati samo Englezi. Ti imaš, ja bi recimo, ja bi uvijek Temija Abrahama stavio i prije Wernera i prije, ne znam, da do... Ovdje ja, dečki, osjetljiva tema. Ne bi Temija Abrahama stavio. Zašto? Pa Temi mi je recimo za West Bromwich Albion mi je odličan. Kao za protiv West Bromwich ili za njihovu prvu postavu? Jedno i drugo. Ma ne. Nepravedno se... Ali još uvijek je top scorer. Nepravedno se to, jer pazi, ti si imao kod nas, pa ti si, hvala Bogu, imao napadača ko šljunka. Imao si Moratu, imao si, Diego je bio, imao si, ne znam, od Higuain. Daj mi reci u čemu Temi doprinosi igri, osim što tu i tamo zabije koji gol. Znači, a to je njegova zadaća. Pa je njegova zadaća, ali zadaća nije samo, mislim... To je njegova zadaća, stari. On je center forward, on je čovjek, on je gol igrač. Žiru, pa osim toga što zabije gol, ti se drži dvojicu na leđima, odigra Martinello savršeno. Znači, naravno da su oni drugačiji igrači. Neusporedivo. Ali naša igra je sa Abrahamom, u mom mišljenju, puno slabija, puno manje kompletna i nedorečenija. Abrahamu treba, ono što mi imamo u momčadi koliko hoćeš, Abrahamu treba second striker, treba mu Havertz, treba mu neko ko će biti tamo, ko će ga uposliti, ko će mu dati loptu u for, ko će mu to namjestiti. On je krakat, on se može izboriti sa nekakvim braničima Burnleya i tih ljudi. A može li? Jer uvijek je... Ne znam, ja mislim da može. Ja mislim da može. Da je Tuchel na mojoj strani, a vi sad... A dobro, Tuchel dobro, on je sad navodno spreman za Porto, za kojeg moraš montirati ovo. Kod Temi? Da. Danas sam čitao da... Ne, rekao je Tuchel da su svi spremni. Da, rekao je Tuchel da su svi spremni. Sad da će igrat, neće igrat, ko će igrat. To ću ja odmah. Misliš da neće? Pa gledaj, samo da kažem, ja bi prije stavio sada Temija nego Wernera koji ne može pogoditi iz mola u vodu. Znaš. Dobro, u redu. Mislim, Werneru sigurno fali samopouzdanja, ali ja mislim da ono što Werner radi bez lopte i kad ima loptu, a nije pred golom, je puno korisnije nego što radi Abraham. Dobro. Okay. Suma summarum, Holland ne. Ne. Ali, ja ću opet napomenuti, da dođe, recimo da ga kupi. I sad ti imaš u ekipi i Havertza, i Wernera, i Hollanda, i Žirua, i Abrahama. A ne, Žiru odlazi... Restart karijere. Ajde, reci, Žiru... kako se bavi s tim? Čekaj, nabroji mi po redu. Znači ovako, imaš Abrahama, ajde, imaš Havertza, dobro, Wernera, dobro, Žirua i dođe još Holland. Pa dobro, Havertz tu ne spada po vokaciji, po svojoj igri, Havertz. Ali igrao je sad devetku. Havertz je samo igrač, igrao je devetku, lažno, samo zato, opet, što je Temi bio ozlijeđen. Zbog manjka opcija, jer si Wernera stavljao na lijevu stranu i guro si ga i trčao je turbo timo. Ali čovjek, samo mu gledaj prošlu sezonu u Leipzigu, pa on mora igrati tog napadača. Zašto on ne igra napadača u trenutku kad su ti Havertz i Ziyech na krilima? I nema problema, sad Havertz ne može igrati na lijevoj strani, to smo shvatili. On mora centralno. To smo shvatili. Sad zašto nema Pulišića? Koji mora igrati na lijevo, koji je u Borusiji igrao malo desno, malo lijevo, staviš ga na lijevu stranu, čovjek će igrat. Znaš, Pulisić je desno po vokaciji, ali ga stavi ga na lijevu stranu, pa daj mu tu šansu. On je injury prone, on padne na travu, on je gotov, on padne, ide proslaviti gol, ozlijedi se, ako ga slučajno i zabije. Znaš, Haalanda, jedino ako će mu filozofija neka buduća Tuhelova ili uprave, to će i glavnom, to se Marinu pita, ako će oni reći, idemo po Haalanda, premda meni on ne treba. Dobro.
Martin pita, što misli tko će uspjeti u klubu od prošloljetnih pojačanja, a tko neće? Dakle, po redu Ziyech, Havertz, Werner, Chilwell, Silva, Mendy. Ajmo sad, znači... Mendy prvi, Dobro. Mendy je već se dokazao. Thiago Silva? Tu kad Petar Čehu. Thiago Silva je svoje napravio, izborio produženje ugovora, kapetan, naravno crveni karton, ne možemo mu sad to gledat, šta se je desilo, to se je desilo, mislim da čovjek ima svoje iskustvo i da može pomoći. Sad koliko je on brz, koliko je on agilan, koliko je on ovo, koliko je on ono, to ćemo još vidjeti. Sigurno nosi neke kvalitete koje drugi ne nosi. Sigurno. Thiago Thiago da. Sad čovjek koji je počeo sezonu dosta dobro, sad se malo izgubio, mijenja se sa Alonsom tu i tamo. Da. Ben Chilwell hoće li uspjeti na kraju? Chilwell ima jako veliku nesreću da je Alonso izašao iz frižidera i da ga Tuchel, trebalo bi ga pitati malo šta misli o toj trojici. Znaš, ti imaš 3 lijeva beka, a jedan igra jer ti formacija 3-4-3 dozvoljava samo jednog wing beka. Da li je to Chilwellova pozicija ili ne, mislim da ne, on bi trebao igrati sa 4 lijevog beka, ali će morat će malo doprinijeti i mislim da pod Tuchelom Chilwell će puno manje igrati nego što je... U konačnici hoće li uspjeti prije da ili ne? 50-50. Pa negdje tu, 50-50. Stavi da, jer će morat uspjeti. Okay. Morat će uspjeti jer će mu se dogoditi da će se neko možda vzlijediti, da će taj Alonso opet zazujat, ne može ni Alonso. pa ćeš mu ga opet staviti tamo, aj se vrati di si bio godinu dana, pa ćeš morat staviti Chilwella, sad ćemo vidjeti da li Chilwell može igrati tog wingbacka. Po meni prije ne nego da, ali vidjet ćemo. Dobro. Isto pitanje za Wernera. Werner već ima 5 golova ove sezone u Premier ligi, nešto ga je krenulo, pa ga je stalo, pa je opet dobio 2 gola, asistira. Dosta penala izborio. Tako je. Ima i asistencija. U konačnici, jel će se o njemu pričati kao dobar signing ili... Sad se priča kao o Torresu, njemu je sreća što je što je Tuchel trener i što zna njemački i što će sjest s njimi pričati. Nadam se da će taj razgovor i da će puno razgovora i kava i čajeva biti popijeno, da se njih dvojicu, prvo da ih se stavi red i dobra mu je ona izjava što mu je rekao nemoj nagovarati ženu ide s tom u kino ako neće, stari doći će gol, nisi zaboravio igrati nogomet, daj se malo, saberi se malo, daj se dobi se malo, razumiješ? Znači, mogo bi. Ko je idući? Ziyech? Ja bih rekao ne. Ne. Zato što prevelika konkurencija, a oni ne djeluje... Ne. Ziyech je doveden kad smo igrali s Ajaxom onih 4-4, tu nas je satro. Chelseaovi treneri, Salaha smo doveli kad nam je sa Bazelom uzeo 6 bodova. Da, to volim. Ziješa smo doveli zbog ovoga smo doveli zbog ovoga, znaš ono. I sad taj Ziyech, ako mu se stvarno u 3-4-3 da mjesto desnoga, to bi onda bilo 3-4-2-1, ako mu se da mjesto desnoga, ako mu se pusti sloboda u igri i ako on stvarno nastaje prikazivati ono što je radio u Ajaxu, pazi, on je driblo, on je izbacivo igrača, on je stvarao prostor, on je zabio golove s te desne strane. Ja mislim da njemu treba kontinuitet, pa to ti nažalost je jako velika konkurencija i ne znam hoće li on dobiti taj kontinuitet. Ti ako si dobar, ti ćeš igrati. Da, znaš. Na njemu je sve. Na njemu je sve i sad koliko je tu uloga, slačionica se mora podržati međusobno. Jer ti moraš biti Olivier Giroud, koji zna da će igrat samo onda kad Tuchelu pukne ona stvari, kad pošalje sve u onu stvari, kad kaže sad će mi igrat Giroud zato što znam da će nešto napraviti. I ti takvih igrača, ti prvo Pulišića, koji je Captain America, koji je najbolji Amerikanac, koji je ikad igrao nogomet, poslije, Landona Donovana. Moraš mu reći, stari, došao si tu, u takvom si sistemu, ili bolje odi, nego kukaj, nego plači, nego se, izmotavaj na ovo ili na ono, jer ima oni koji će igrati. I ti stavljanjem jednog igrača gušiš drugoga koji bi ti možda više dao. A to je na treneru da prepozna i hvala Bogu da ima svaka 3 dana utakmicu, da vidi kako momčad diše, kako reagira i mislim da je tu prvo to je, kad smo kod trenera, tu je za Lamparda bilo previše toga. Ti kad si neiskusan mladi trener,
ponesete, svi bi mi bili treneri Chelsea. Stavi mene na klupu, stari, osvajamo titulu sutra. Ali nije to baš tako kad ti vidiš i treba ti neko ime, treba ti neko ko je to prošao, ko je bio već u slučionici sa grupom igrača. U PSG-u je sajam taštine, ja to volim upotrebljavati u svojim prinosima, zato što je PSG osvajao te francuske i tako dalje, ali tu slačionicu je vrlo teško držati na nekakvoj razini. I dobro je što se ovo događa i neka se izboj dogodio, jer to može samo dobro. Ko nam idući na listi? Osnovno još Havertz, a njega ću spojiti sa sljedećim pitanjem, jer Leona pita to Ivanjak. Pitanje glasi ovako. Što misli o Havertzu? Hoće li ostvariti potencijal i opravdati hype koji ga je pratio kad je došao? Pa došao je kao najskuplji igrač, došao je kao neko ko je sa Leverkusenom. U Leverkusenu je bio glavni igrač koji je, meni je žao da nismo Leona Bailey'a doveli, koji je by the way navijač Chelsea. Havertz mora isto tako se podrediti ekipi. U Chelsea je, kako se rekao, konkurencija jaka. Svaka 3 boda su bitna, nema odskakanja, ne igraš za sebe, nego igraš za klub i mora se stvoriti u tom klubu ta kemija. Šta je Mourinho dobro radio, on ih je napaljivo, on ih je skupljio ih je, imao s njima neke posebne sesije, posebne trenutke, tako dalje. To se malo izgubilo dolaskom plaćenika, kao što su Sari, kao što su, ne znam, koji su došli, uzeli svoju finu lovicu i na dan finala Europske lige pregovarali s Juventusom. Ujutro je čovjek sjeo u restoranu, by the way, gdje smo igrali u Azerbajdžanu, gdje je došao direktor Juventusa i gdje je sjeo s njim na doručku i to izađe na Daily Mailu, ja se hvatam za glavu. Pa stari, tebi momča danas, ti nisi osvojio trofej u karijeri, tebi momčad igra danas finale s Arsenalom, a Zarova zadnja utakmica, šta se zna, kao reću poslije Europske lige da ću otići u Real, to se znalo. Stari, ti si na pregovorima sa Paratićijem, pa daj si skini to i daj Jodiju Morrisu da ti vodi, ili Zoli koji ti je bio tad s tobom, da ti vodi ovu ekipu. A Tuchel, da bi postao nekog o kom će se u klubu pričat, pa na kraju krajeva i Havertz, moraju naći zajedničku valnu duljinu, mora se to sve skupa spojiti, mora biti malo i sreće. I mislim da, ja bi isto prije rekao da ne, jer se nije se ničim još dokazao, znaš. Kratak odgovor, samo Leon također pita, ima li za Žirova mjesto u ekipi za još jednu sezonu? Pa uvijek, ja bih ga uvijek zadržao. Ja bih ga zadržao uvijek. Da, ne, fringe opcija koji, pazi, one škarice Atletico, ja sam to napisao u sportskim, to je samo on mogu napraviti. Onakav trenutak u utakmici je 0-0, koja je po svim zakonitostima nogometa trebala 0-0 završiti. Onu stvar napraviti. I ne samo to. Ne samo to. Čovjek je zabio 11 golova u Europskoj ligi. Kad smo osvojili, dao je 4 gola Sevilji. Ljudi, dajte mu malo kredita. Žiru, zadržao bi ga, sad to, šta će on, to ne znam, to već 3 godine traje. Leon dalje pita što misli o Hudson-Odoiu na wingbacku ove sezone, a Pulisić na desnoj strani. Da čujemo. Pa dobro, ako se misli da je Pulisić primarno AML, lijeva strana, kao što je trebao biti umjesto Azara kad je dolazio, onda mislim da ga tog Pulisića, ja sam ga danas ispljuvao na pasja kola, sam ga stavio, mislim da je čak i s pravom jer se za tu lovu i za taj kapacitet kakav Pulisić ima i kako je pokazivao u Borusiji, da je morao napraviti malo više, ima još uvijek vremena, stigne, hvala Bogu, potpisuje na 5 godina ugovor, mi te ugovore dajemo kao da nema sutra. Hudson-Odoi je po meni izrazito krilo, a ti da bi bio Victor Moses, ti moraš biti Victor Moses, koji je koji je right wing back nacrtani right wing back, ja bi ga vratio, sad bi ga vratio iz Digra u Turskoj negdje, nemam pojma. Stari, vratio bi ga, ispričao bi mu se, zvao bi ga na ljeto, stari, oprosti, igramo opet tu taktiku, to je doduše bilo 3-5, to je bilo 3-5-2 tada, ali sad je 3-4-3. Dobro, 3-4-3 je bilo zapravo u prvoj sezoni kad smo to uveli.
sa Conteom. Da. Da, dobro. Hoću ti reći Conte igra sad 3-5-2, pa 3-4-3, ovo ono. Vratio bi ga i rekao, ti stani tu, imaš za oranje, gore, dole. Sad, koliko je Hudson-Odoi dobar u obrani? Jer ti kao wingback moraš se vraćati. Da. Ne znam. Dobro. Ne znam. Zato Rhys James igra sve više i dobro da igra sve više. Ajmo kratko samo, tko je po njemu imao bolju sezonu? Christensen ili Rudiger? Lolek ili Bolek? Koju ovu sezonu? Ovu sezonu Rudiger. Koji je evoluirao, zabio onaj autogol, bio čudni. Pa se poslije toga, pohvalio bi cijelu obranu zaista, ali kad bi morao birati Rudiger Christensen je osvojio titulu, moramo to zapamtiti, igrao je standardno, kad se vratio iz Borussije Mönchengladbach, i bio je dobar, a sad ipak Rudiger. Dobro. Novo pitanje, Dino pita, u čemu je problem s napadačima koji dođu u Chelsea i zadnjih 15 godina, izuzev Drogbe i Koste? Da li je problem sa napadačima ili u sustavu igre koji ne odgovara napadačima? Već smo to rekli. To smo već ja sam rekao, ja bi uvijek teme Ebrahima. Još navesti, samo zato su bili i Ševčenko koji nije uspio, Torres koji nije uspio, Falcao nije uspio, Aleksandar Pato, Morata. Dakle, Morata i Higuain. Je li to sam napadač ili sustav? Ne može biti sam napadač. Jer Morata i dečki svi znaju igrati nogomet i svi su napadači takvi kakvi jesu. Zato ti ja kažem, Temi Abraham uvijek, samo zato što je Englez, što zna se postaviti kontra jako teških engleskih obrana. Ti u Premier Ligi vidiš da li si igrač ili nisi, zato što te engleska liga prisili da se ponašaš, da igraš više fizički, da igraš više kontakta. Havertz je super igrač, ali kad oko njega nema nikog. Da. Kad on može predglavati čunjeve. Ti ne možeš u Premier Ligi, ti ne možeš izaći sutra Crystal Palaceu i reći stari, ja ću ovdje proći petoricu i nešto ću to je Hazaru uspjevalo i to samo Hazaru i to onakvom Hazaru. Danas Hazard da dođe, da se vrati u Chelsea, vidim da su neke priče oko toga da bi se mogli vratiti. Stari, prvo se opet dovedi u red, jer takav ne možeš igrati. Malo trbušnjaci, malo manje bureka, toga svega i onda možemo pričati. Znači, napadači, zašto je Diego Costa? Diego Costa je gromada. Diego Costa ima potrgane, šta je ono bilo, ne znam, nešto je išao u Beograd liječiti pa ga nije ova vračara ga nije izliječila pa je morao ono finale Lige prvaka propustiti. Naravno u pitanju sad kakav bi bio, opet negdje ide u Kinu ili čitam nešto gdje. Mi moramo, sad je prvo pitanje taj Haaland, znaš, da li bi on tu mogao, da li bi on tu... Kad bi njega upropastili, onda bi znali da se... Onda smo stvarno zalutali u konceptu i svemu, ali šta je s napadačima, to... tu imaju dio ulogu i treneri, mi te trenere i dalje prečesto mijenjamo, šta se ne bi smjelo događati klubu kakav smo mi, jer moramo postati tu malo ipak ozbiljniji. Dobro. Ali tu je nestrpljenje upravo, to je nestrpljenje Romana koji je, znaš ono, pa mi nismo Di Matteo je dobio ostavku koliko nakon što je osvojio Ligu prvaka. Doduše jesmo mi ispali iz te grupe sa Juventusom i sa Šahtarom ako se ne varam, ali si mu mogao malo dati još šansu pa da ti nešto napravi i tako dalje. No, dobro. Idemo dalje pita. Koji napadač bi legao u klubu kao Budali Šamar? U zagradi. Je li bi to bio Haaland, Mbappe, Lukaku ili neko treći? Još su se dolje u odgovorima spominjali Aguero i Kane. Aguera bi odmah doveo. Prvo zato što ne košta ništa. Drugo zato što je iskusni premijerligaški strijelac. Prokazan 32 godine. Željan još igre, nije još gotov. Dao bi mu ugovor. Sad, naravno da Chelsea uvijek ima tu svoju politiku jedna godina, ne dati više od toliko i toliko novaca, zbog toga su na kraju otišli i Lampard i ovo i ono. Ali bi ga doveo samo da vidim, onda bi vidjeli. Čovjek koji je ušao u povijest Manchester City, čovjek koji je s njima osvajao trofeje u nizu, čovjek koji je dokazani strelac, ako ne bi valjao u Chelsea, stari nešto tu ne valja i nešto tu treba mijenjati. Pa... Prvo treba vidjeti da li on zdrav, da li je spreman, da li će moći, ali bi prije doveo Aguera, pa i po cijenu da Haaland, ne znam, sljedeće sezone u Barceloni zabije 100 golova, nema veze. Doveo bi uvijek prije Aguera
I čak bi se dogodilo da bi uzeo Lukakua. Mi smo ga imali, bio je naš igrač, igrao je onaj super kup pa je zabio autogol i šta je napravio, promašio penal. Jako smo se ružno s njim rastali, po meni nije to zaslužio i mislim da bi mu dao šansu. Kejna ne, jer bi, mislim, Kane košta. Opet tu negdje, ne znam sad koliko je Levi. Levi je, neki dan sam gledao s Mamićem, onaj veliki podcast kaže da je Levi najteži pregovarač. Kako bi njega uspjeli dovesti, to ni ne znam, to ja mislim čak i nemoguće. Prvo zato što je naše rivalstvo s Tottenhamom najjače. I jedino ako bi Kane poželio, onda bi se nekako dogovorili, valjda. Dobro, znači ti bi prije svega Aguera, da. A onda Lukaku. Aguero, Lukaku, koji stvarno igra dobro u Interu ove sezone i vidi se da je jak, da je pa baš... to je najsličniji fizički napadač i karakteristikama Drogbi i Kosti koji su uspjeli. Tako je, moramo. Ali, sad, opet te pitan, da li koga dovodi tu uopće? Znaš, da li koga dovodi, da li tog Wernera, koji... Treba li nama napadač? Znaš, da li tog Wernera, pa i tog Temija, koji će jednog će se morat prelomiti, stari, ideš mi u West Bromwich, ili ostaješ. Ja bih rekao, znači, što se tiče dovođenja napadača, ili dovedemo Holanda, ili ne dovedemo nikog. A Holanda dovedemo iz razloga zato što ne želimo da ga neko drugi ima. Mm-hmm. Da. I da pokažemo dobro, da smo mi... ovako novinarski, malo iz nekog unutrašnjosti, mislim da od svih 5 klubova koji se spominju, mislim da nekako Chelsea ima najmanje šansi da ga... Neće njega niko dovesti, svi vidi njegove zahtjeve. To je 100... Dobro, to su Raioli 20 miliona, ocu 20 miliona, njemu koliko ugovor? 100 miliona. Potom još potom, to će biti 500.000 funti plaća, to je bilo godišnje 26 miliona, pa daj me, nemoj izvezati. Koji će to platiti? I došli smo do zadnjeg pitanja što se tiče gledatelja, ja još onda poslije. Ajde, ti poslije. Da. Dakle, Luka pita. Kome od mladih nada stopera dati šansu? U zagradi, on ih je nabrojio ovako. Ampadu, Guehi, Tomori, Clark Salter, Wakely i Sar, ovaj koji sad... Da, Malang Sar, to ćemo vidjeti u Portu, da. Portu je na posudbi, te koga prodati od njih, te kako uopće napraviti obranu za sljedeću sezonu. Već sad u kadru ima 4 stopera plus Aspi koji pokriva tu poziciju. Dakle, pitanje je koga prodati, koga ostaviti. Aha, koga prodati. Dao bi svakako Guehiju šansu. Prvo zato što je čovjek koji je po meni je to nekakva naša budućnost. Bar se takim ispostavio u menadžeru. I zato ga cijenim i cijenim ga što sam ga gledao na par utakmica i mislim da bi nam sad, naravno, ako ostane Tuchel, igrat ćemo s trojicom, ako dođe neko drugi, igrat ćemo se s tvoricom. Po meni je teže naći desnog beka ako će nam ikad trebat, baš right beka, ali od stopera kojih je nabrojao, Ampadu je već bio unutra, imao sam ga čak priliku i uživo gledati u Budimpešti, Mol vidi Chelsea 2-2. Dao bi šansu njemu i dao bi šansu Gilmoru kojeg sam već spomenuo, nije stopera, ali bi, okay. Da, njemu bi dao. A ovo Clark Salter mi se već poteže jako dugo, to je jedan od onih frinđova tipa Baba Rahman i ekipa naš koja je još uvijek kod nas u klubu, by the way, mi smo do prije par mjeseci plaćali Lukasa Piazona koji je sad u Bragi, konačno smo ga prodali nekome. Ima tu puno balasta kojeg se treba riješiti, kao i u svim pozicijama na terenu, mislim da se to od Mourinha još gomila, tih igrača puno kojih je dovodio, samo zato da bi ih doveo, baš da ih niko drugi valjda nema, to je jedino je taj način, ko što mi smo doveli, ne znam, Papija, Džilobođija, mislim da su tu neke te, sa tim nekim koje je čovjek nabrojio. A sad imaš 4 stopera, to je dobro čovjek rekao, imaš, Thiago Silva će ti ostati još godinu dana, nekoga ćeš morat dovesti da li na zimu, vjerovatno, jer će ti se ili neko ozlijediti ili ćeš ostati bez nekoga na ovaj ili na onaj način. Ili bi se riješio Zume konkretno? Ne bi se riješio Zume. Zumu bi zadržao, samo bi mu nekakvog psihologa bi mu iznajmio. Samo da ga izvuče, Zuma je strahovit potencijal. Nije slučajno u francuskoj reprezentaciji, nije slučajno prvak svijeta, nije slučajno
Zuma je strahovit potencijal već 5 godina. Kaljen kroz te posudbe, čekalo ga se, dovelo ga se. Kad bi samo, zato je Tuchel dobar za njega. Tuchel je dobar za njega, mislim da će Tuchel od njega napraviti konačno igrača. Tuchel je općenito dobar za te defanzivne postavke, jer te nauči, jer si uz njega stekneš nekakvu rutinu, jer si u sistemu koji ti odgovara, on se podredi tebi. On je napravio od Marquinhosa stopera, on je napravio od ljudi koji su bili daleko od nekakve svjetske razine za te obrambene zadatke, ti govori, napravio od njih dobre igrače i za obranu se ne bojim. Dobro. I mislim da će on imati glavnu riječ tu, kao malo koji trener prije, da će imati glavnu riječ tu u dovođenju obrambenih igrača. Super. Evo, ovdje su došli do kraja ovog regularnog Q&A dijela, a sad to ova moja rubrika koju nastojim pitati svakog gosta koji nam dođe. Prvo bi bilo od 1 do 10 koliko simpatizirate Chelsea, ali budući da ste više napadati Chelsea, onda si već na 10. Ja ne mogu, dobro, ima sigurno ljudi koji više simpatiziraju od mene. Da, od mene osobno, daleko. Sad, pitanje, koji ti je najdraži igrač Chelsea općenito? Znači, ko ti je ono broj 1, idol, najdraži igrač Chelsea? Frank Lampard kao igrač, Da, kao igrač Frank Lampard, kao trener sam više očekivao od njega, ali ajmo se zadržati na igračima. Takav karakter, svi će reći Terry je kapetan, lider, legenda. Meni je John Terry drugi, po broj 2, ali mi je Lampard čak i zbog prelaska u City, čak i zbog gola koji nam je zabio, mu ne zamjeram ništa. I volio bi da se jedan dan vrati u nekakvoj normalnijoj priči, di će on moći, ali di će mu se reći, stari, imaš 3 godine. U 3 godine moraš osvojiti naslov, barem u 3. godini, ali napravi nešto i ostani i trenerska legenda. Kluba još je dovoljno mlad, potrošili smo ga, naravno, prvo kolo smo izgubili s njim 4-0 od Uniteda, pa sam mislio da će odmah dobiti ostavku. Kao igrača najviše cijenim Lamparda, a od aktualnih... to je ovo moje sljedeće pitanje. Od aktualnih najdraži? Od aktualnih mi je Giroud najdraži igrač. Ma da. Samo zbog tog odnosa prema klubu, di daje primjer ljudima, dobit ćete priliku, sjedi, i naravno da nije mladom igraču ugodno, naravno da nije Havertzu koji je došao za 80 ili koliko je došao, sjediti na klupi. Ali, bolje i to nego da si na terenu igrač manje i da nekakvim svojim istupima, sad su i te društvene mreže, svašta se čita, piše, može se i napisati, oni su sve profesionalci, ali nikad ne zna šta ti može u klubu loše donijeti. Zato Giroud, i zadržao bi ga tu drugu još sezonu ili koliko god već bude htio čovjek igrat, jer mislim da... on je legenda Arsenala, ali je legenda i Chelsea. A ne može malo igrača biti legende, pogotovo dva londonska kluba. Dobro, i zadnje pitanje, znači navijaš za Chelsea od 2000, prošao si brdo trenera. Da. Koji ti je trener najdraži i za kojeg ti je žao da nije duže trajao? Dobro pitanje. Najdraži trener Chelsea, Big Phil, koji je u kratkom vremenu sagradio sustav kojeg bi uvijek ponovio, koji bi i danas osvajao, samo da ga neko prekopira, samo da ga neko prepiše, jer je tad imao i igrače dobre, šteta je što mu se nisu potrefili rezultati, imao je lošu klimu u klubu, tad se odlazilo za malo novaca, nismo imali takav dobar pregovarački tim, odlazili igrači kao na kolodvoru, ne znam ako se sjećate, mi smo imali one jedne sezone, to možda nije bilo pod njim, imali smo Remija, doveli smo, sad ću se možda malo i preračunati u vremenu. U svakom slučaju Big Phil mi je žao što nije duže trajao i bio mi je kao trener, kao persona, kao neko ko je došao sa renomeom svjetskim u klub vrlo dobar. Žao mi je, moram ti reći, uvešću i 3. kategoriju, drago mi je da smo se Viljaša Boaša riješili i da nije duže trajao, možda bi mogao nešto napraviti. Čekaj. Zvučni efekt cvrčica. Avram Grant. Da. Svih trenera Avram Grant. Da nije mlađi, prvo da nije mlađi, drugo bio bi došao sa savjetnika Lampardu i vjerujem da bi uz njega nešto bi se pokrenulo, jer bi mu on neke stvari, vrlo veliki taktičar, vrlo veliki znalac.
mislim nogometni ono valjda filozof, koji ga je teško bilo na neki način i shvatiti. Idu mladi treneri, znači ide Lampard, ide ne znam, Steven Gerrard u drugim klubovima, bivši igrači Xavi i ovi svi postaju treneri, tako da će vrlo malo biti tih starih mislilaca i mudraca. Znači, rekao si broj 1. Od trenera? Da. Big Phil. Koji je to period? Big Phil, to ti je period između druge i treće titule, to ti je period 9. 10. onaj prije Karla. Carlo mi isto, viš, dobro da sam se sjetio, Carlo Ancelotti osvojio titulu i možda smo mogli njega još nešto malo vremena, ali to ti velim, to ti je sve uprava, to ti je sve klub koji hoće rezultate, mi smo uložili toliko i toliko novaca, 250 milijuna eura, ajmo igrat, bez obzira na to da li ti igrači možda pašu, ne znam šta je Lampard vidio. Samo, mislim, sad ću ja možda ispod bedast, daj mi reći, znači, to je bilo prije Karla. Da. Između Avrama Granta i Karla. Tako je. Znači, Big Phil, misliš na Scolarija? Filipija Scolarija, da. Aha, znači da Scolarija, ali on je jedan od najgorih trenera Chelsea, mislim u smislu... Meni je on trener, ja ti govorim o trenerskim osobinama, ja ti govorim o čovjeku koji je... Ali imao je realno možda čak i najbolji roster, pa velim ti, ali nije dobro prošlo. Sad opet ti ponavljam, nije biti dobar trener, ima i Tuchel dobar roster, pa možda neće dobro proći. Dobro. Kužiš? Uvijek bi dao priliku nekom takvom da se, mi smo zvali Gusa Hiddinka, kad je trebalo gasiti vatru, nisi zvao ne znam, pa jasno, naš, dobro, naravno. naš, tako da su ti neki trenerski, te face, te persone, po rezultatima je naravno Mourinho broj 1, to nema opće rasprave, ali je Mourinho koliko je napravio dobrog, toliko je napravio lošeg. Pa da, dobro, može se reći. Dobro, ništa. Eto, mislim da smo time došli do kraja. Patrik, tebi puno hvala na gostovanju. Evo, hvala i vama što ste me pozvali. Raspričali se jesmo. Boga mi. Toga smo pretresli. Sad ćemo reklamirati. Ajde, reklamiraj se. Pa sad će nam ljudi neki upast ovdje kako čujem, ali učlanite se u službenu udrugu navijača Chelsea, dobit ćete, šta se dobije sve? Dobijete, ako uzmete primjerom paket, dobijete majicu, šalicu, iskaznicu. Možete biti u istoj grupi ko mi. I masku za lice. Da li bi htjeli biti u istoj grupi ko mi? Vjerojatno ne. Ili možda i da. Možda ima mazohista. Još uvijek aktualna ta ponuda. Kako ne? Samo chelseacroatia.com, bla, kako se učlaniti, to je to. Eto, hvala svima. To je to, evo kogo, peta epizoda. Ovo je peta epizoda. Broj 5, kao polujubilej. 5 od West Bromwicha primili smo 5. Sjetit ćemo te se kad bude 505. epizoda. Ajde. Onda ćemo zvati opet. To je za jako dugo vremena. Ako budem dobro, u penziji, ako budem u penziji, onda neću doći. Može. Dobro, ništa. Hvala na gledanju i vidimo se. Čujemo se. Ćao.